Mbaye ikaze mwese abakunzi bacu abadukurikira kuri Urgent Update News. Uyu ni umwanya mukuru mu Kinyarwanda mujye kugezwaho nanjye Jean Marie. Nshimira mwese mwakoze subscribe ndetse niba nawe ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, nakubwira ngo gukora subscribe kugira amakuru yacu ajya kugera 5/5. Mbifuje kugira amahoro azira amarira n'amakimbirane. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira: abakora mu rwego rw'ubuzima mu karere ka Rutsiro basabye Minisiteri y'Ubuzima gukemura bimwe mu bibazo bibangamiye iterambere ry'urwego rw'ubuzima. Abanyerondo baboshye umuturage baramukubita kugeza avuyemo umwuka. Aha ni mu murenge wa Gitoki, akagari ka Bukomane, umudugudu wa Rwagitima. Naho abahanzi babiri bakomeye b'ibyamamare mu Rwanda, Ariel Ways ndetse na mugenzi we Babo, barafunzwe bakekwaho gukoresha ibiyobyabwenge. Mu karere ka Nyagatare, umugabo arakekwaho kwica umugore we akamuca ibice by'umubiri akabijugunya mu musarani, gusa kubwo gushaka kurwanya inzego z'umutekano akaba yahise araswa. Reka dufate akaruhuko maze tugaruke n'aya makuru. Nongeye gwikaze mwese abakunzi bacu abadukurikira kuri Urgent Update News. Uko twamaze kubabwira mu ngingo z'ingenzi, abakora mu bijyanye n'ubuzima mu karere ka Rutsiro basabye Minisiteri y'Ubuzima gukemura bimwe mu bibazo bibangamiye iterambere ry'ubuzima hano mu karere ka Rutsiro. Ni mu gihe rero bifuza kubakirwa ibitaro ndetse hakavugururwa inyubako zishaje zigaragara mu mavuriro no mu bigo nderabuzima. Ni mu ruzinduko Minisiteri y'Ubuzima yagiranye n'abakozi ndetse n'abakozi bakora mu bigo nderabuzima ndetse n'amavuriro Sabin Nsanzimana, ubwo bagiye baganira rero uburyo hanozwa mu kuvugurura inyubako zishaje ndetse no kubakirwa ibitaro no gukemura ibibazo bibangamiye iterambere ry'ubuvuzi hano muri Rutsiro. Ku ikubitiro akaba yasuye ibitaro bya Murunda. Abanyerondo baboshye umuturage baramwica, bamukubise cyane kugeza ubwo bamukuyemo umwuka. Abaturage baranenga imyitwarire mibi ikomeje kugenda iranga abanyerondo. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko babishyira kugira ngo babafashe kunoza ibijyanye no gucunga umutekano, ariko bakabitora inabi no kubahohotera. Ibi byabereye mu murenge wa Gitoki, akagari ka Bukomane, umudugudu wa Rwagitima, agana ku isaa moya za mu gitondo nibwo umuturage yakubiswe n'abanyerondo kugeza avuyemo umwuka. Naho hano ni mu karere ka Nyagatare, umugabo arakekwaho kwica umugore we akajugunya ibice by'umubiri muri tuwarete cyangwa se mu musarani. Ni umugabo rero uzwi ku izina rya Nizeyimana Jacques, wari umwarimu. Ni mu gihe rero yafashe umugore we aramwica afatanyije n'umuhungu we uzwi ku izina rya Subi, bica nyina maze bamuca ibice by'umubiri birimo amaboko, amaguru, umutwe ndetse n'amabere, babijugunya mu musarani. Ni mu gihe abaturage rwose babajwe n'iyi nkuru y'akababaro y'urupfu rwa nyakwigendera. Ni mu gihe umugabo rero yabaye afatwa n'inzego z'umutekano maze ashaka kuzirwanya zitazimurasa. Uyu mwana nawe akaba ari gukurikiranwa n'inzego zifitiye ububasha kugira ngo nyakwigendera ahabwe ubutabera. Tukaba twihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Abaturage babajwe n'urupfu rwa nyakwigendera, dore ko bavuga yuko yishwe urupfu rubi, dore ko yishwe abazwe mu buryo bw'indengakamere. Baranenga ibyo umugabo yakoze, ariko nanone bakavuga yuko umuntu nk'uyu nguyu adakwiriye kuba ari muri sosiyete yidegembya. Ni mu gihe umugabo rero yabaye kuba araswa nyuma yo guhangana n'inzego z'umutekano.
umugabo ukora akazi ko kubaga amatungo yafashwe ari mu rugo rw'undi mugabo arimo kumusambanyiriza umugore. Ni mu gihe rero uyu mugore yasezeranye ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 yasezeranye n'umugabo mu mategeko. Ni mu gihe yaje kuba rero amuca inyuma. Ni hano mu murenge wa Kamembe mu mudugudu wa Murambi. Ni mu gihe umugabo yafashwe asambanya umugore utari uwe. Abaturage akaba bifuza yuko uyu mugabo yahanwa n'ubutabera, maze nanone nyiri uyu mugabo nawe agatandukana n'umugore we kuko bimaze kuba inshuro nyinshi. Ari ndetse na Babu bafashwe bakekwaho gukoresha urumogi, bakaba barafunzwe. Bikaba byaremejwe na ICP umuvugizi wa polisi Rutikanga Boniface wemeje iby'aya makuru. Tubashimiye mwese.